Subliyang meking taulingaldo, ing kayang kapatad. Ketang pamanyubling me, akam tanyi metong abiyang alananggat, karin mi abiyang kaligayan, katuparan ketang pangako ng Birhen ng Lourdes. Iti metong yung masanting nga paganaka, ketang kaburyanan ng Ginoo, na yung tula, manatili, mekad emuketi, migit lalo na king kasumangid ng biye, ating tula, magiyang ganap. King konteksto ning pamanupad tamo, king bayong kautos ang likuan na ka rin kayang alagad, may kakalugod kayo. May itong nga bagay siguro makalungkot yari ng election, pero atin pamurin bala mo, lalawin tamo nung naning kulang, nung naning mali, nung naning usto. Nung lugod mo ing katang pairalan, at iti laganap, akit man ing kakulangan, uli ning lugod, pakikwa ng tamong mipapanganap, mipapangapno. Nyama kanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos. Misan po, kikilalanan tamo, na uli na naman ng lugod ng Diyos, babiyan ng grasya kaya katamo batang mipakayap. Dapat iti pamikatago dyan, man makibat tamo naman king lugod na babiyan ng Diyos kaya katamo, at itamo man sana lugod tamo, at makibat kambering kaya katang kayabet, maging ding aliwa, king bayong kahutusan ng likwanan ng Ginoo, karing kayang alagad, may kakalugod kayo. At iting lugod ay tiyang maging dalan. Ban kanito, ing tula, idakaya king metong at makanyan niyang laganap. At kaburyanan ng Ginoo, ing tula, manatiliya at maging ganap. Daking grasya ng Diyos, makanyang tamo sanang agawa at iti maganap, uli ning lugod, potang akakwatang may panganap. Panagkatatanagak para kaniting pamigunam, asana pakibatan tamo, king saup at grasya ng Diyos. Tula, maging laganap, manatili at ganap, baniti yang maganap, lugod dat mi panganap. Yarap tamong ngini king Diyos, kaya katamong kayadonan, agkatanda kayo ngining talakad. Kapatad makatipon tangin ni ban pagmasusyan ing sentro ng misteryo ng kaya katang kaligtasan, manalangin tamo king maligay tang Ginoo para karing sablatang pamangailangan, ating pamangailangan ng mabilog ayato, nga tamong manalangin. O Diyos aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O ikpang malugod, tune mo keng liguran, anya binyeme ing kabubugtungan mong anak, ban ikabus na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O maligayang Ginong Jesus, pisanan me ing krus at mi paku kakarin, para kingke kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan kingke kaming krus aldoldo, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O banal ay Espiritu, inyang meteya para ke kami king krus i Kristo, binyene keka ing mabilugayatu, ban pasiglan me. Manuknangan ka ke kami at iturumo ke kami ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin ke kaming pamuntuk, banpisan metunganda kami keka, lasakan mo ring sablang sagabal, amanyag sagke kami, at sisira king pamiyutos ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo, ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan ka ring miyapektuan kaniti, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada, ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kakatamong radyo,
ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese at para king makapasubaling kapagnasan ng Aris Rei Corpus. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu na bye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban mga intulit tamong tumula, king pamakirakya kaniting misa, adarawon tamo, ketiking radyo ning Arkidiocese San Fernando, kapamilataning DWBL 91.9 Bright FM, miyabiya ing grasyang pagkalub ng Diyos ang maging dalan, batang mipakayap, bankamtan ing kapaldanan, at makanyantang tumula, kambering pamilya at pakamalan, gaganakantala, din kaya katamong pakamalan ng miyang ubye, mangintulid siya ng matupad itang pangako ng Birhen ng Lourdes, at gaganakan kayo ng akwento kung Papa Lanyara, dapot, may yango na biyanapon, ay Maria Luisa Panlilio, mangintulid siya ng tanggapan ng grasya ng Diyos, ban mipaligayan niya, at karin king banwa king karina ng Diyos, mipasubyan niyang kamtaning metong abiyang alanangga. Manalangin tamo king Ginoo. O Diyos, aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy paming at mo, bigkat mo ring pasbul ning biye alanangga para kaya kami, kapamilataning pamaglupig ning bugtong mong anak king kasalanan at kamatayan, ding panalangin inagyag ng ipayabot mi kaya ka ning banal na Espiritu, mi pakibatan na sana kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamahal sa iyo. Sa'yo, Ramana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamong matanggap ya arapaning Diyos ing panglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, say pami, king kapamilataning pamakyabe, mi king pangadawon iting banal a sakripisyo, papalyarian mo kaming mirakayanan king kadyosan mo, pagkala mo sana king ing katutuan na pepakilala mo kaya kami, akilala da ring aliwa king matampang pamibiyebiyemi, iti adwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi, kaya kayo. At keka antimurin, Itasyula ring pusoyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puryan ampon pasalamatan da ka. Kapilan man ampon o ka rin man o Ginoo. Lalong-lalo na kaniting panawon, amiyahin niya Kristo, ing Paskwami. King pami daw na king katawa na king altar ning krus, may yalilan lang ganap a sakripisyo ring ayin ning matuang tipan, at king pami yampang nakeka king sarili na para king kaligtasan mi, yamurin kabud ing pari, at yan naman ing korderong miyampang king altar. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Paskwa, ding sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin ding sablang upaya ang ponanghel ning banwa, daralit laking ligaya mo, alangtok ng ngarang kakanta.
Ikapining banal o impa, ikeng sibol, ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu, munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanat para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang beng mi panganyayaya, at bayo na kusang lub dinauning biyan na king pamaylasampon kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana, kuanan ye iti ikayungan at kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana, kuanan ye iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan, amibubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinapening bie, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mong pon sumuyo kaya ka. Ikaming sanang misudusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o pa ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing papa mi, at Florentino ing arsabispo mi kambe ng Pasiano kaya kaming arsabispo emerito, ing kapariyang kapampangan ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatan miya minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Pangadimila ring kaladwada ring pakamalan ming meyango na bye. Idala mula at ding sablang meyango na bye king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king bye alananga. Ban kambya ni na Virgen Maria, Indo ning Diyos, kambya ng San Jose, ing esposo na. Kambya ring non apostol, kambya ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambya ring sablang banal, amibiyebe, kalugod-lugod keka, king kekaba, ning panawon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Kristong anak mo. King kapamilatana, kambya ng pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangalang pon ligaya, keka o Diyos, ing pangdubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen. Sakaling atin tamong panalangin, karing may alabasang panawon, migit lalo na nung malambat-lambat na ring panawon, ing kaya katang pamanaya. Sana ing kaya katang kapanayan, at kapanwalan ng Diyos malugod iya, iyang mitulak kaya katamot, manatiling maniwala at magtiwala king Diyos, kaya katangib pa, at agpangking kayang kaburian king tikda ng panawon, pamatula na katamo, kaya tang grasyang ipagkalumnat, makibat karing kaya katamong kaya donan.
Manalangin tamo, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, busal tamo. Sumasalangit ka sa malinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa malalang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Ikamos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi. Nunay ing pansinan mo ing kasalpandayanan ing banal a kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiya tayo, king metong at metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ibigay kaming kapayapan, ibigay kaming kapayapan. Niyoring banal akalam ning Diyos, para king banal abalayana, lumapit kayo bantanggapan la, kambering kapurian, ampon kapasalamatan. Gino e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, aginumit, mantabi kang mitmong lugod king balayan mo, at pagkala mo king ring sablang milaw karing banal misteryo mo, manatilang mi babayo, pamibiyebye, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Balutamong alang perpektong tao. King inyasat, kautusang bayong likwanan ng Gino karing kayang alagad, sukat tayang pamintuan. Nga na ning Gino, may kakalugod kayo. At kabud, liguran niyeng balang metong makanita tamong akwang mipangapno, mipanganap. At makanyan niyang miral at laganaping tula at iti manatilit maging ganap. Tanggapan tat bakalan ng bendisyon ng Diyos, ban makibat kayo ning panagkat at anaga ning kaya katang pamigunam, tula, maging laganap, manatili at ganap, ban iti yang maganap, lugod tat, mipanganap. Adon ngening grasya ng Diyos, ban mo niya mo namang kapaldanan kaya katamo, at pati na ka rin kaya katang pakamalan na pigaganakan, masakit ang miyembro king pamilya, masakit ang kamaganak at kakaluguran, masakit agyang mo kilala o nano balang, dapat makisabing mayaping ganakan lat pakipangadi, karelaman sa mipayaboting bendisyon, at yakong sabla, avid viewers and listeners, ding miyaliwang programa, ning radyo ning Archdiocese, at migit lalo na kaniting misa king pamakirake yun ka rin ko paman, makanyang mga tulid mi pagkalub, ing grasyang pakayap. Gaganakan tala ring pakamalang miyang ubye, ulinging kaganapan na ning grasyang pakayap pagkalubing Diyos, manang gayang ganaking kasumangi ding biye, at makanyala sanang mi paligayan, king karinaning Diyos, ketang metong abiyang alananggang, ipagkalub ning Diyos karela. Inginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin. O malugod at mayupayang Diyos. Misan mi pang papasyaging matibeming kasalpantayanan. At nung nanong maning kapagsubok ang mekad arapaning balang metong kaya kami kaniting panahuning pandemya, ipagkaluming grasyang makaparikil, makibat ka rin kaya kaming kayadonan, migit lalo na ka rin kaya kaming pamangailangan. Ngining maniga po kami at manyawad grasyang pakayap. Sakaling atin kaming panamdamang sakit at physical, emotional, psychological, spiritual. Karin mang masukit ang miyambo karin kaya kaming familia, gana karing kamaganak mit kakaluguran. Karing sablang masakit at papapangadi mo naman kaya kami. At karitang mekad kaniting panahon ning pandemya, migit lalo na rin COVID-19 patients, mga tulid miyabiya, ing grasyang pakayap, banaw kami ng akabyusan, iting matinding kapagsubukang arapan mi pa ang ganaking salukuyang pinandit. King inyasa at king lugod mo't pakalulo, yatset mo ring mayupaya mong gamat, tagkilan may sapoing balang metong kaya kami, at mayapan mong paluban king pami kakatawan mo yung ganaking mabirig ming pangataw, ing grasya mong pakayap. Muntasat magdatun lalo na karing apektadon dakin ing pami kakatawan mi. At uli na naman ing lugod ming papasyag, mi payabot mo naman mi pagkalub, maging karing pakamalan mi king biye, lalo na karing kaya kaming familia, ang gana karing kamaganak mit, kakaluguran. Misan mo pang ibulalag, o Diyos, ing kayapan mo't kayo pa yan, at gamitan mo yung kasangkapan, ing radyo ning kaya kaming Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM, kaniting misang kaya kaming darawon.
king lugod mo't pakalulo, dinan mo kaming kapaldanan, pakayapan mo kami, kamberin pamilya at pakamalan mi. Makanyan mong ibiyeng tula, king grasyang pakayap ayadwan mi, at itiyang adon mi, king lagyo ng Yesus aginumi. Amen. Labing adwang Jesus, 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 Jesus. Patulo ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patulo ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Peltechina, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo Kristong kami. Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo kami. o pakayap ng pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. Jesus, ginong sinubling mebye, Pakaluluwan mo kami. Jesus, mayap ming pastol, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan o Diyos at pakayapang lubos, kambering pamilya at pakamalan mi. King lagyo ng Jesus, ipagkaluming grasyang makibat, karing kaya kaming kayadonan, migit lalo na karing kaya kaming pamangailangan, ban miyabing tula, at ikami man sa makapamiyang tula, kitang lugod ming papasyag. Makanyan mong padalisayan, O Diyos, papagbanalan, kaya kaming lugod at papasyag, ban kawangis ting lugod mo, maging dalan ban kanita ing tula, laganap, manatili, at maging ganap. Panwanan mo kami, O Diyos, bendisyonan, at pakayapan dinan kapaldanan, king lagyo ni ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, tula, miral sang laganap, manatilit, maging ganap. Salamat kin Diyos. Dakal pong salamat at maya paugto kaya kongan. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Alleluia, Queen of heaven, rejoice, rejoice, alleluia. Alleluia, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, Jesus, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah.